Dobar dan, danas je nedjelja 7.6.2026. blizu 9 sati. Temperatura oko 22 stupnja. Par i ja idemo u standardnu nedjeljnu šetnju. Jučer je padala kiša, bilo je oblačno. Danas je sunčano, nema ni oblaka. Ajde da ju vidimo. Idemo, aha. Evo je, Pari. Pari danas više laje nego jučer, ne? Jučer je vrijeme bilo loše i ona je bila malo depresivna. A danas je više raspoložena, ne? Već je dobila ujutro ove kože sa zglavka. Prije par dana žena je kuhala jedan svinjski zglavak, bilo je jako fino. I normalno ostalo je puno te kože, ne? I to sad dajem Pari pomalo, ne? Evo, pogledajte kako lijepo ona trči. A ta koža ima jako intenzivan miris. Nije da smrdi, nije to toliko, nije neugodan, nego to odmah ti ruke mirišu, ne? Ludilo, moraš oprat, ne? Pari, jesi htjela piškit, ali sam te poremetio, ha? Ajde tu, može, 3-4 sad. Odlično, idemo dalje. Popiškim se 5-6 puta u roku od 3 minuta. Volim piškit. To je Pari to pjeva, ne ja. Da, vidimo blato i kiša od jučer. Pa ovo je svježe. Tu je ispumpovana septička krema, odnosno ispuštena krema. Ja ju zovem krema. Da, pušta se u rad kanalizacija u Vladimirevcima. Ako do kraja 6. mjeseca podnesemo zahtjev, onda je nešto besplatno, sad ne znam šta. Manje će se naplatiti taj priključak, valjda. Da, ali sigurno će biti oni koji se neće priključiti, ne? Mislim, ne bi morali, nisam imao problema sa septičkom, ali priključit ćemo se, ne? Evo, tu je blato. Tu je blato. Pari bira travu za piškenje, za piškiti i onda tako sa nogama napravi, ne znam, to valjda svi rade i druge životinje, ne, otepu. Kao puj. Jel? Tu sam piškio, tu sam kako, puj. Da. Da, evo vidimo di koji je oblačak na nebu. Di koji je oblačak, mislim koja razlika od jučerašnjeg jutra. Kada je padala kiša i išao sam u kabanici. Bila je jučer aktualna pjesma Ne na kišu bez kabanice. Pa sam nosio kabanicu, a danas
nosim šešir, slamnati šešir koji me štiti danas od sunca. Da, pa je kao da nešto je tu primijetila, nešto nanjušila. Možda je neka životinja u ovoj kamilici, ne? I onda ona tako trči i pokušava istjerati. Vjerovatno je neka ptica tamo. Ona skakuće da vidi, ne, mala je. Ali mislim da nema. Evo vidiš, ona skače. Nema, Pari, sve su ptice pobjegle, znaš. Ptice su pobjegle, ne? I onda ona tako poganja, ne, ali... Dobro, ona bi vjerovatno uvatila, ali ono to ne bi bilo dobro, ja bi ju pokušao spriječiti, ne. Nema smisla da ubije neku životinju, eno tamo lete, vidimo, ne. Ono, ne znam šta su to. Da, one privlače Parinu pažnju. Ne? Mene zanima šta je ovo. Pa ovo bi mogao biti suncokret. Pari, ovo bi mogao biti, ne, idemo i ovamo. Ovo bi mogao biti suncokret. Da. Sad vidim kad raste tako, ne. To je velika vjerojatnost, 95% da je ovo suncokret. Da, nema puno vjetra. Malo vjetra. Nisam imao volje danas. Nisam imao volje ići sa dronom. Ne. Dobro je što imao sam volje uopće sve snimat, ne. Snimio sam ujutro već video kako hranim Pari. Ne znam, da džogiram malo prije kupanja. Pa poslije kupanja treba snimiti nedeljni vlog. Onda danas radi Lidl. Izgleda pa motorom do Lidla, ne, treba nešto kupiti. Treba kupiti kruha. I ko zna šta još, ne. Jedan sladoled. Snimit se. Da. Nije lako u ovim bakadžama trčati. Da, trava je mokra. Ne. Pogledajmo. Jel, bakandže su mokre, ne. Ali mislim da mi nije probilo još unutra. Eno je. Ajmo probati 2 put zoomirat. Ajde, idemo. Da, sad je 2 puta. Samo kliknem tu na ikonicu. Pa to sad je 1 puta. Da se mora baš uvijek na tu ikonu kliknit. Da se zoomira 2 puta. A ne, kad slučajno 2 puta tapneš po ekranu, on prebaci u 2 puta zoom i onda ti ostane i onda ti snima zoomirano 2 puta, a ti to ne želiš, ne. Da. Mislim da ljudima je jako teško napraviti nešto savršeno. Ajde snimimo ove smotane bale. Smotane bale. Ajmo 2 puta, klik. Evo ga. Sad je 2 puta zoom.
Da, onaj Insta360 Luna imat će, ne znam, 6 puta, 12 puta zoom, 6 puta optički, 12 puta softverski. A mislim da DJI Pocket 4 ima, evo sada ovo je 2 puta zoom. Kad idem u 2 puta zoomu, stabilizacija je lošija, ne? Evo sad ću i sebe u 2 puta zoomu. Sad ćemo vratiti u jedan. Da, DJI Pocket 4 ima 3 puta, onda optički, ne znam, Ultra ili Pro, sad su pobrkali. Ovaj jedan Pro verzija DJI Pocket 4 i nema taj zoom, jel? Ima samo jednu kameru, a ova Ultra, valjda, ne znam, ili sam pobrkao, ima tu dvije kamere. Ova druga je za zoom, ne. O, ludilo, pa ne bi bilo loše imati tu Luna ako bude bila, mislim, dobra, jel, bez bugova, ako bude funkcionirala. Sad šetaš i vrlo lako možeš zoomirat, ne. Ne moraš nositi onaj Panasonic FZ300. Mislim, on je dobar, ali on ima slabu stabilizaciju, ne. Normalno. To je tehnologija stara 10 godina. Ali može zoomirati 24 puta optički zoom, ne. Ali ova ima odličnu stabilizaciju i je vrlo lako zoomiranje, ne. Nečega, ne, ako hoćeš da ti bude malo veće. Moram snimiti ove makove, ima ih dosta. Pogledajmo. Pogledajmo koliko makova, pogledajmo. To je blizu Dalekovoda. Evo sad se krećem. Ovo je bez zooma, ne? Da, makovi i onda odjednom ih nema više. Zanimljivo. Ajmo da trče do Dalekovoda. Evo nas. Dalekovod. Sad ćemo prijeći ciljnu liniju. Prešao sam. Ene pari tamo. Puta zoom. Sad bi na onom 6 puta zoom. Ili 12 puta zoom. Mislim, vidjelo bi se, ne. Dobro, i na ovome još mogu u programu povećat, ne, zoomirat. Ajmo vratit. Dobro. Da. Da, i kad čovjek gleda, a šta je ovaj život, ne? Da. Svaki dan, ne? Navečer ideš u krevet, budiš se ujutro, ne? Doručak, slične aktivnosti ili iste aktivnosti kroz dan, ne? I tako ponavljaš do kraja života. Ali, mislim, recimo ovaj jogging i ova šetnja, svaki dan je zanimljivo, ne, pruža neko zadovoljstvo, jel? Jel, šta bi bio život bez ikakvog zadovoljstva, ne? To bi bilo strašno, da nemaš svaki dan neko zadovoljstvo, ne?
A to se zove u stvari smisao, ne? Što kažu oni, joj koji je smisao života. Joj, pa to treba filozof. Filozof da odgovori ili ne. Mislim nema univerzalnog smisla života, ne. To sam već pričao 10 puta. Smisao je svaki čin koji ti radiš ili koji ti se događa, da te čini sretnim, da osjećaš zadovoljstvo, da ti je dobro, ne, da ti da snage da se probudiš sljedeći dan, ne, i da sve kreneš iznova. Recimo, sam pogled na ovo nebo. Pogledajmo ove oblake koji su raspršeni na nebu, ne? Ludilo. Priroda se mijenja, ne, iz trenutka u trenutak. I nikad nije isto. Taj pogled na nebo ili pogled na svijet, na prirodu, jel, nikad nije isti, ne? Ja kad filozofiraju onim videima na YouTube, da li živimo u simulaciji? I takve gluposti, ne? Kukulele! Mislim, glupe pretpostavke, ali, pa kažem, ne, to izmišljaju inteligentni, pametni ljudi takve gluposti da bi snimali video i valjda time čine smisao svoga života, ne. To je smisao života te osobe. Recimo, ja bi mogao isto, lijepa cvijeća, ja bi mogao početi izmišljati razne gluposti, ne. Evo ga mak. Mogao bi početi izmišljati razne gluposti i pričati razne gluposti, snimati video o tim raznim glupostima, ne. Pa vjerovatno bi puno više ljudi gledalo, ali nisam još, to mi još nije postalo zadovoljstvo ili smisao. A ko zna, jednog dana možda i ja počnem izmišljati pričati gluposti, ne. Pa mi živimo u simulaciji, brale, vidi, pa ovo nemoguće, ovo je nemoguće, pogledaj ova priroda, pogledaj ovo. Pa to može jedino stvoriti jedan super kompjuter, jedan ogromni data centar. AI. To je sve napravila umjetna inteligencija, ne? I mi isto, ne? Mene je stvorila umjetna inteligencija, ne? I ovo grlo koje me sada grebe i zeza, ne? To isto radi AI. Da. I takve gluposti ljudi govore, a ljudi gledaju i ne znam da li im je to zanimljivo, da li to može uopće biti zanimljivo, ne? Ko to može prihvatiti, ne? Te razne gluposti. Zato sve manje i manje klikam na takve videe, jel teško mi je, ne? Teško mi je kliknuti i sad gledat to.
kako neko priča gluposti neke, ne. Evo sada da je neka budala tu nacrtala pravilan krug, ne. Odnosno da je izgazila, ali dobro, ovo je bio pijani izvanzemaljac. Ovo što je napravio, ne. Krugovi u kamilici, slavonska verzija. Ovo su gluposti u kamilici, ne, ovo je Van Gogovo djelo. On je došao iz prošlosti i napravio ovo, ne. U kamilici. I sad takve gluposti, ne, mislim normalno ja pričam bez veze, ne. To zezam se, ne. Pričam gluposti. Ali kad neko tako nešto priča i želi da ljudi shvate da je to ozbiljno, ne, onda to je ludilo, ne. Danas ne vidi, evo vidim ovce, eno se tamo. Moje oko vidi, ali kamera i monitori nisu još toliko sofisticirani. Znači, ima još dosta za razvoj kamere, za razvoj monitora, ne, da bi mogli reći oni još više da živimo u simulaciji, ne. Ali ove ovce koje ja vidim, super, one se na ovoj kameri vjerovatno slabo vide, ne. I kad bi ih 2 put zoomirao i kad je zoomiram, ne znam, 16 puta ovako se vide, ne. Kao moje oči što sad vide. Tako da, kamere moraju još jako puno graha papat. I ova tehnologija, ne, da bi se približila barem blizu toj simulaciji. Jao. Kukulele. Ne kažem da možda u budućnosti neće biti moguće nešto kao ono u filmu Matrix, jel? Da nas prištekaju na neko super računalo, ne? Koje će simulirati vanjski svijet, ne? I prevariti naše tijelo i naš mozak, ne? Totalno ga prevariti da uroni u taj fizički neki simulirani svijet, ne? Možda je to moguće, ne? Ali koji smisao bi bio toga, ne? Koji smisao bi bio toga? Taj data centar bi trošio ogromnu količinu energije, ne bi bilo dovoljno energije iz ljudi, ne? Da se to radi, jer u Matrixu taj data centar, taj kompjuter koristi energiju ljudi. Možeš si misliti, ne? Naravno, nema dovoljno energije, a s čime ih hrani sa nekom gluposti, ne i tako, ne, to je bez veze. Joj. Da. Evo, približavamo se, ali imamo još vremena za filozofiju. Ajmo malo o ljudskoj volji. Da li, znate, na internetu je rasprava o free will, o slobodnoj volji. A šta je to slobodna volja? Mislim, niko nije točno definirao, ne? Mislim, glupost. Šta mi činimo, ne? Naši izbori su uvjetovani sa milion stvari koje smo, recimo, našim djetinjstvom, šta smo proživjeli, šta proživljavamo, šta nam se događa, šta gledamo, vamo tamo, ne, šta smo jeli, znači sve to utječe na naš free will pod navodnicima, ne. Tako da naravno
slobodna volja, ne znam šta je to, ne, uopće šta podrazumijevaju pod tim terminom, ne. Mislim, glupost, ne. Normalno, i mi utječemo na svoje odluke, ne, ali na naše odluke utječe sve oko nas, ne. Da li ću ja danas ići se snimat? Ne. Normalno, ovisi o puno stvari, ne. Tako, pari. Ovisi o puno stvari. O mome raspoloženju, ne. Kako se osjećam. Pa onda, da li imam kameru s kojom ću snimati, ne, ludilo, pa da. Da li imam valu, čekaj, stavit ćemo ovdje ovaj daljinski. Šta je, hoćemo li mi malo, ajde, ti želiš laganu masažicu, ha? Ajde, legni, ajde. Šta je sada? Sad si se pokunjala, ne želiš leći. Ti ne želiš buci, gili, ha? Ajde, buci, gili, vena, kljuc. Buci, gili, vena, kljuc. Sad će ona, aha. Ti si odlučila ovako da budeš moj fotomodel. Ipak, da, ali vidite, gledajte, kad ja kažem ajde, neće, ali moraju biti stvoreni određeni uvjeti, ne, ja sam stao, ja stojim i onda je ona zaključila da ja, želim da ona legne vjerovatno ili nemam pojma ko će ga znati, onda je ona legla i evo ja ju sad malo masiram, ne, ali budi, free will, koja glupa, slobodna volja. Kao prvo trebalo bi definirati šta podrazumijeva pod tim slobodnom voljom. Da ja, da neko da mu izbrišu totalno memoriju i vamo tamo sve živo i onda da mu kažu, ne znam, hoćeš mlijeko ili kobasicu. Biraj, hoćeš mlijeko ili, ne znam, kobasicu. I onda bi on odabrao nešto. Ali ne bi se mogao odlučiti pa bi umro. Znaš, ta osoba se ne bi mogla odlučiti šta želi. Da li želi mlijeko ili kobasicu. I onda ne bi ni popila mlijeko, ni pojela kobasicu, nego bi umrla. Eto, to je free will. Dobro, to je to, pari. Pa ja bi tebe do sutra ovako masirao, ali ne mogu, to je to. Ja moram se ići uskoro tuširati, znaš. Mislim, pogledajte, kako taj pas uživa, pa to je nevjerovatno. Ovo je život, ne. Ona vjerovatno ne filozofira previše, ne priča gluposti, ne znam što, razmišlja normalno nešto razmišlja, ali sumnjam da, ne znam u stvari o čemu razmišlja, možda i ona ima neka dublja razmišljanja, ko će ga znati, ne možemo ući nekom drugom u glavu, ali tako, pari. Ništa, pozdrav svima iz Vladimirevaca od Pari i od mene, velikog filozofa.